Ne sjećam se kada nam je posljednji put gostovao neko ko je gotovo sve svoje hobije tako lako pretvorio u profesiji. Ili se to nekako meni lično čini? Evo, bit će prilike da odmah saznamo. Biće da je na kraju njena neobična priroda koja jednako dobro kanališe emocije i spaja ih sa interesovanjima, identičnim principom utabala mnoge nove puteve od ideja do realizacije. Vrijeme je za književnost, za pozorište, za film, ali i za coaching. Da, dobro ste čuli o svim temama sa samo jednom ženom. Ksenija Popović. Ksenija, dobar dan i dobro mi došla. Ćao, Dejana, hvala ti, ti kad najaviš. Jesmo se uželjeli ovako malo? Ja jesam, moram ti reći. Je li bio užurban današnji dan? Današnji dan je stvarno bio haotičan jer sutra idem na neki put, ali kad si me ti zvala, ti znaš. A stvarno se dugo nismo vidjela, kamoli ovako u formalnom. I sjećam se kad je izašla Uspavanka za Vuka Ničijeg, moje prvo gostovanje je bilo kod tebe. Tako je. Sjećam se naravno toga i znam da mi je tad falilo minuta kao što će mi faliti sad za sve što bih te realno pitala. I razmišljam zapravo koje ti pitanje nisam postavila kroz sav niz ovih godina, posmatrajući te kao jednu ženu koja profesionalno jednako dobro djeluje na više strana. Toliko jezika govoriš, formalno obrazovanje sticala si na različitim krajevima svijeta. Koji je nekako jezik najbolje kreiran po tvojoj mjeri? Koji ti je možda najmelodičniji, na kom jeziku se najlakše kaže nešto što se na našem čak i teško izgovara? Na engleskom. Za mene na engleskom, iako italijanski najbolje znam, bez premca i on je negdje, čak sam imala problem s pisanjem prvog romana jer sam bolje govorila italijanski od svog jezika, pa sam tek poslije malo nadoknadila te rupe jer sam ja s 11 godina otišla i nikad nisam više učila školu ovdje. Tako da je ta problematika bila uvijek prisutna, ali za mene definitivno engleski, valjda zato što čitam najviše na engleskom, gledam filmove i serije naravno na engleskom. I toliko pjesama znaš na engleskom. Od autora, njihovih biografija, kako se izvode sve u tonalitetu, tako da to ima više lejera. Tekstovi su tu najbitniji, znači šta je, ako tekst nije dobar, nema šanse, tako da to sve znaš. Čime te oplemenio svijet, osim što naravno u jednom trenutku neko ko sa 11 godina napusti svoju zemlju i svoje najugodnije okruženje, uvijek malo osjeća tu nostalgiju i nikad je se do kraja ne oslobodi. Čak i kad se vrati, uvijek ostane neka praznina koja se ne može tek tako nadomjestiti ni iskustvima. Pa, praznina je ostalo dosta. Puno je toga, naravno, se dobilo tim načinom života i prilikom da živim u različitim zemljama i da u njima i učim i poslije i radim, ali i da rodim djecu u drugoj zemlji, ali je činjenica da kako sam otišla sa 11 godina, nekako sam uvijek svuda bila stranac, pa i ovdje. Zato što ovdje kad dođem, opet moj mentalitet je drugačiji od mentaliteta mojih prijateljica i prijatelja ovdje i nekako sam stalno bila u nekom procijepu između svjetova, tako sam se osjećala i recimo nešto što sam najviše izgubila time što sam se toliko selila jer sam u suštini u prosjeku na svake 4 godine od svoje 11. godine ja se selila, mijenjala potpuno ambijent i sve i neobično je što sada ispada nekako da na svake 4 godine mijenjam poslove. To sam negdje sabrala i shvatila. Moguće da ih ima toliko interesovanja uopšte, rekoh ja u najavi. Sve na svakih 4 godine nekako se promijeni da, mislim, ili se nešto desi s radnim mjestom, što se desilo i nama, pa onda moramo da pođemo negdje drugo, ali uglavnom tako se nekako pogodilo i ono što sam najviše izgubila je to što ja više nemam od malena neko svoje društvo fiksno sa kojim se družim i to je grupa prijatelja, nego idem, evo već su počele pokrivalice, pa čekajte, gdje ste požurili s tim? Da vidimo, odakle tebi ova oprema? Ova oprema mi je... Uvijek imaš neke veze za ove najbolje trenerke. Ali čekajte, pa vratite se nazad. Sad nismo rekli šta je bilo ono prije. Možemo li da vidimo mi tu prvu fotografiju? Evo, čekaj. Ovako, ja sada radim u fudbalskom klubu Iskra, gdje sam u stručnom štabu kao coach, mental coach i zaključila sam kad sam ti slala fotografije da nemam ni jednu jedinu fotografiju ni sa igračima, ni sa stručnim štabom, ali imam sa mojim dragim kolegom iz stručnog štaba Milivojem Novovićem i onda što da ne, on je reprezent kompletne naše ekipe i ovo smo mi pred utakmicu u Beranama spremni za akciju, tako da eto nju sam ponudila kao, donijela kao
Ovo je Ivan Zlajić, zvani Zlaja. Je li on pulen? On je, da, to je moj golman, 18 godina, trenutno je prvi golman ekipe Titograda i apsolutno ga obožavam. I prije neku noć kad smo bili na utakmicu protiv Holandije i prepoznao me jedan čovjek i pomogao mi oko karata, nešto sam se bila zbunila i kaže, jel vam to sin? A ja stala ču sin ovoliki, kao kažem da. I onda sam poslije stala i sabrala koliko imam godina i shvatila da apsolutno bez ikakvih problema bi mogao da mi bude sin. A i toliko je Filip tvoj sin realno porastao da sad već je momčić. Dobro, nije baš ovoliko. Da, nije baš, ali skoro. Ali Zlaju obožavam i Zlaja je jedno divno stvorenje, a ovo je i biće veliko ime. A ovo je bio moj prvi dan u opremi Iskre kad sam stigla na pripreme na Zlatibor i mogu da ti kažem da sam imala strašnu tremu. Kako ti dobro stoji ovo okruženje. Da, vidi me, molim te. Ja od svega vidim samo tebe. Vidi me, molim te, na klupi kad smo igrali neki turnir sa omladincima, OFK Titograd, to stalno pričam moji obožavani omladinci, ali da, ja se sad bavim ovim. Evo, vidi nas. Molim te, pred utakmicu. Znači, ako iko može da kontroliše ovako jedno muško okruženje, ljudi koji svako ima neki svoj pravac i teško popuštaju, ne samo ženama, nego bilo kome, jer su tim godinama kad misle da sve nekako najbolje znaju. Ali najljepše radim sa tim uzrastom. Znači, omladinci, oni su ti divni za saradnju, onako još uvijek poštuju taj autoritet, hoće da te čuju i hoće da se igraju, da eksperimentišu. A kad dođeš sa prvim timom, pa ti jedan prevrće očima, znači, gleda moram li ja ovo, drugoga je sramota, treći je ipak frajer, ne može on sad pred drugima da nešto... Ali odlično si se ti snalazila uvijek u tim okruženjima koje pomalo guše, znaš, predrasude, da vidimo šta je to, da li, šta je volim onda da radim sad to s nova mladim priča. ljudima, znaš da sam to uvijek voljela i da vidi da mi je neko rekao i kad sam postavljala ciljeve i pravila planove da ću ja biti u slačionici nekog fudbalskog kluba minut pred izlazak na teren, rekla bih mu da je lud. Minut pred, može da bude podnošljivo. Da sam. Da moja najljepša biblioteka. Ovo je tako krasan, jedan prostor pun svjetla, tvoj dom. Moja biblioteka jeste. Ja sam zaljubljena u ovu biblioteku. Tu su neke moje knjige, nijesu sve. Ima knjiga koje ne mogu da se kvalifikuju za tu biblioteku, pa su u mojoj radnoj sobi ili su kod djece, dječje knjige ili neke tako manje bitne, ali sam zaljubljena u nju i ja u toj dnevnoj sobi nemam televizor. Jer mislim da je potpuno bespotreban pored ove biblioteke. A ti si mi rekla, šalji sve što se tiče tvog života, pa kako da preskočim nju? Jesi, pa da znaš, evo dječak iz vode, njemu ćemo opet pričati, podsjetiti se te 2004. godine, od čega je puno toga krenulo. Jedan pozorišni, lijepi, lagodni svijet i filmsko platno. Moja radna soba sa dedinim šeširom, on sada visi na drugom mjestu, ali to je... Tamo gdje završavaju knjige koje ne mogu stići. Tako je. Eno, lijevo, vidiš lijevo, to je ta polica, jeste. Polica srama. To je ta, jeste. Ovo je kad sam primala nagradu za najbolji dramski tekst za djecu i mlade, to je bio anonimni konkurs Asitež Crna Gora prije nekoliko godina i onda se desila korona i još uvijek čekamo da komad bude postavljen. Trebalo bi da bude ove godine, tako da to je Kotor Art i čekam vijesti na tu temu. Dobro, da vidimo šta još imam. Ja sam više zaboravila šta sam slala. Znam da smo išli unazad. Promocije uspavanke za Vuka Ničijeg 2012. godine i onda je i te godine napravljena predstava u Narodnom pozorištu u Beogradu i na Budva grad teatru koja je bila na repertoaru Narodnog pozorišta, boga mi, do prošle godine. Mislim da su je prošle godine konačno skinuli. Dakle, igrala se nekih 7-8 godina sa Viktorom Savićem i Bobom Mićalović. A ovo je premijera Ruskih kapa, našeg filma, čiji sam bila autor teksta i producent. Ko je bio osim Momo Otaševića još ova glavna postava? Momo Otašević, Andreja Mugoša, Mišo Obradović, Julija Milačić. Bila je divna ekipa.
Što sam nekoga sad zaboravila, ali... Sjetit ćemo se. Ovo je opet Ovo ono sam od malo vjerojatno prije. ja opet stavila, sviđa mi se ovaj. Aha, ajmo dalje. Ajmo dalje. Književno veče na Prirodno Budvagrad okruženje teatru, potpuno. jeste, prirodno okruženje, Miljenko Jergović, bila sam mu moderator i negdje mi je to bilo jedno od najdražih mojih moderatorskih poduhvata. Vrlo je zanimljiv sagovornik, zanimljiv je njegov opus i bilo je jako inspirativno razgovarati sa njima. Mislim da smo 2 sata držali književno veče i da niko nije mrdnuo. Tako da... Da vidimo dalje. Dalje šta imamo? Podgorički sajem knjiga. Podgorički sajem knjiga. Moj dragi prijatelj Aleksandar Gatalica, veliki srpski pisac, dobitnik Ninove nagrade i ja sad ne vidim odavde ko je još tu, ali to je... Toliko si dobrih intervjua napravila, evo, da sklonimo sa strane sve čime se ovdje baviš i šta je bilo tvoje zaduženje, vratit ćemo se naravno još malo. Jesi objavila te intervjue na YouTube-u? Da bih i ja bih voljela opet da vidim, pogotovo sa Tarikom. Bio je jedan od sigurno najbolji koji sam otpratila. Jeste, to je stvarno bio dobar intervju. Spremala sam se za njega jako dugo i pomagao mi je u tome pokojni brat moje bake koji je bio profesor inače političkih nauka i veliki ljevičar, tako da sam se sa njim konsultovala i to mi je zaista jedna od emisija na koje sam najponosnija. Već sam rekla Dječak iz vode, toliko je nekako daleko djeluje 2004. godina, bestseller, toliko izdanja poslije tog prvog koje je bilo zaista uspješno i dalo je neku novu energiju tvom opusu i tvom izrazu. I to te sasvim logično povelo i na put neke pozorišne lijepe energije i filmske, ali što je meni zanimljivo, mnogi bi očekivali da te tu vide u ulozi scenariste, međutim ti si se ispostavila kao jako dobar producent, ideator od Don Kihota, Orkanskih visova i svega što je kasnije uslijedilo. S jedne strane umjetnički izraz, s druge strane praktika i podignut prst, zaduženja, Tito, kolegijum i popularni sastanak. Šta ti više prija od to dvoje? Jer ja znam da uživaš u toj energiji organizacionoj. Uvijek sam bila dobar organizator, jeste. Uvijek sam bila dobar organizator i nekako dobro mi to ide i mogu da vučem konce za mali milion stvari i voljela sam to da radim i strašno sam voljela od recimo Barskog ljetopisa gdje sam bila direktor 4 godine, voljela sam jako upravo taj dio produkcije pozorišnog komada. Da ja biram komad, da ja biram reditelja, da učestvujem u adaptaciji teksta, da učestvujem u castingu i tako dalje. Bila sam prisutna na svakoj probi uvijek, tako da sam te predstave doživljavala kao svoje. I to mi je negdje bilo zaista najdraže od svega što sam radila, ali bilo i drugih velikih događaja koji su bili sjajni. Opet, s druge strane, taj kreativni dio je za mene izuzetno važan i mnogo sam ga zapostavila zbog svega ostaloga što radim i svih svojih obaveza i onda često me to muči jer negdje ja kad treba sebe da predstavim i kad sam bila i u Ljetopisu i bilo gdje i kad sam radila na televiziji i urednica, šta god da sam bila, kakva god da je titula bila, kad god me neko prvi put upoznaje i pita čime se bavite, ja odgovaram književnica. Prvo mi je to. I nekako u jednom trenutku sam rekla, ok, ja sam književnica, ja od svega što radim ja najmanje pišem. I zato mi je bilo jako važno da uvijek postoji taj trening. Ja nisam roman odavno zaista napisala. Pa eto, htjela da kažem, ta mala pauza je zapravo dovela do ovog prostora gdje si se izrazila kao coach. I sad nisam slučajno rekla da voliš da se boriš sa predrasudama koje su takve ili samo formalno izrečene ili su zaista takve. Coaching, sa jedne strane, ljudi odbijaju jer je toliko na tržištu kvazi koučeva koji propagiraju jedan čudan rad sa nizom savjeta nad samim sobom koje ne možete da primijetite, niti možete da odaberete onoga ko vam prija ili prosto ne umijete. Međutim, ti si ovdje apsolutno znala šta radiš, napravila si malu revoluciju i upalilo je konkretno kroz timove do pojedinaca. U čemu si pomogla sebi? Sebi sam pomogla
u mnogo čemu, zato što ja sam krenula na krenula sam na NLP, pa poslije na coaching akademiju s pričom zašto ja ne pišem novi roman, o čemu se radi. Krenulo je od toga. I toliko sam toga ja posložila, toliko sam toga riješila, toliko sam toga pojednostavila, toliko sam naučila da na neki potpuno novi način gledam na život, gledam na ljude. Ta velika, važna lekcija razdvojiti ponašanje od osobe. Shvatiti da nekad kad neko postupi na ovaj ili onaj način, postupi možda i na grozan način, da je to zato što u tom datom trenutku nije umio bolje. Shvatiti da ja neke stvari koje sam sebi prebacivala od malena pa nadalje, u tim trenucima nisam umjela bolje. To što sad umijem bolje, to se ne važi, jer ja tada nisam imala to znanje, nisam bila ta osoba, nisam znala kako će to ispasti. Dakle, oprostiti sebi prvo, oprostiti drugima, naučiti da volim i da prihvatim da budem voljena. Naučiti da razumijem druge, da slušam druge. Ja nisam bila svjesna koliko ja ne umijem da slušam i da čujem šta mi drugi kaže. Dakle, desila se stvarno jedna mala, ne mala, nego velika revolucija u meni. I onda se prosto izrodila potreba da ja i drugima donesem makar dijelić te revolucije i pomognem da kroz te neke tehnike i ako ništa drugo, kroz to što ću ih saslušati sa stvarnom empatijom, razumijevanjem i željom da im budem podrška, to je nešto što ljudima mnogo znači. I fascinantno je što kad kreneš da radiš sa klijentima, jako često se ispostavi od milion tehnika kojima sam ja ovladala, jer sam završila 2 akademije. Jednu sam završila kod Slavice Squire, koja je striktno NLP, a drugu kod Tonija Robbinsa, čuvenog svjetskog, i Chloe Madanes, koja je jedan od najpoznatijih psihoterapeuta na svijetu. Dakle, vladam ogromnim dijapazonom tehnika, a opet nešto što je najpotrebnije ljudima je da ih neko bez predrasuda, bez osuđivanja, stvarno istinski sasluša. Meni je jako važno, evo, bližimo se kraju današnjeg razgovora, opet i kažem, uvijek mi je minutaža problem, ali da zaokružimo ovu posljednju temu koju smo otvorili. Psiholozi kažu da se nerijetko miješate na njihov teren, NLP coachevi kažu da to nije tako, da vi radite sa drugim alatima, na drugi način u odnosu na njih. Kako bi ti svoj tim i sebe u najjednostavnijem opisala? Na koji način prilaziš osobi, pokušavaš da joj pomogneš i kako, ne znam, na šta je usmjeriš da bi ona na kraju sama pomogla sebi? Moram ti odgovoriti na prvi dio toga što si rekla. Na neki način donekle se makar ja i miješam u posao psiholozima, zato što strateške intervencije kojima se ja bavim su nastale od Miltona Eriksona, čuvenog, znači oca hipnoterapije, Chloe Madanes, to je dakle porodična terapija, strateška terapija, dakle to je čitav jedan niz tehnika i alata koje potiču iz psihoterapije i iz coachinga. Dakle, ona i Tony Robbins su iskombinovali to dvoje, tako da ja mogu da ulazim i u te neke teme. Ali što je razlika? Dakle, psiholog, kad vi dođete kod psihologa, on nastoji, on ide u prošlost i njegov je zadatak da zacijeli neke rane iz prošlosti da bi vas osnažio da vi možete onda da idete dalje, da funkcionišete i da stvarate neku budućnost. Ja mogu da se i osvrćem se na to, ali se ne zadržavam na tome što je bilo. Jer mene zanima šta je sada i šta ćemo mi dalje. I meni to osvrtanje na ono prije služi samo da ja steknem sliku, da shvatim kako osoba funkcioniše i odakle potiču njene vrijednosti i uvjerenja. Ali ja da ispravim šta je njima neko napravio prije 10 ili 20 godina, mogu da ispravim, da pomognem da se drugačije osjeća na tu temu, da bude lakše, ali da sada mi to do besvijesti analiziramo, to nije
opseg mog djelovanja. Što ne znači da to nije korisna aktivnost za neke situacije i neke slučajeve i ja smatram da je psihologija i psihoterapija jedna od najvažnijih nauka na svijetu. Koliko je života spasila, brakova spasila, djetinjstava, koliko bi ljudi oduzelo sebi život da nije imalo tu vrstu podrške i pomoći. Dakle, to je fantastično, ali mi nadograđujemo, mi smo nekako jedni druge. I balansirate malo oni, malo vi. I evo još jedno pitanje za kraj. Je li pomoglo što se romana tiče? Jesi krenula malo brže? Pa da ti kažem nešto, što je pomoglo je što mi je glavni lik novog romana štoper fudbaler. Šta da ti kažem? Jedva čekam da počnemo da pričamo. A kako se ekipom drugarski prije svega, prijateljski prije svega, zaista, ja ih zaista istinski volim. I zaista istinski svakom od tih momaka želim... Zato i uspjeva na kraju. Želim, ali od srca sve najbolje i ja sam sigurna, sviđalo se njima ili ne to što ja radim. Vjerovali oni u to što ja radim ili ne, mogu da se kladim apsolutno da svako od njih zna u svakom trenutku da sam na njihovoj strani i da sam neko ko će im pružiti podršku. A poslije moje tehnike valjaju ili ne, to kako ko svako misli drugačije. Sad je to, mogu da ti kažem, ušlo i na ovu teritoriju popularnosti. Znaš, komentariše se nekako puno, jeste, tako da ni to nije loše. Naprotiv. Ksenija, najljepše hvala što si izdvojila vrijeme za našu televiziju i za našu dnevnu sobu. Lijepe su, čini mi se, ove priče bile za ovaj poslijepodnevni termin. Roman je naša sljedeća tema i veselim ti se. I eto me. Veselim se ja. Hvala. Hvala još jednom. Muziku